Meto nga seminar naman ng Segawa ng probinsya para kilking pamagdake karagdagang kebaluan king multidisciplinary team ng Pampanga para kilking child abuse prevention. Reng karapatan da rin balang kayanakan at ingustong proseso ning pamag-interview ka ready. Ing dinakay naman ka rin miyembro ng Child Abuse Prevention Network keting Pampanga. Iti dinakay ng Provincial Social Welfare and Development Office ning probinsya at egunan da rin miyayalawang stakeholders ning kapit, kalupa da rin kapulisan, miyalawang local officials at government department officers. Sa gawang seminar king metong hotel king San Fernando, apisyag naman ning pasasalamat para king balaw sa suporta ning provincial government king maulagang layon niti. Kaya biya ka rin migsalita rin psychologists at miyalawang doktor, apis siya gustong paralan ng pamakisabi at pamangutang ka rin kayanakan, adi na lang king abuse o traumatic incident. King may sabing seminar, pisabyan mo rin at dininang orientation, ring membro ng kapin, parikil king Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Akit naman kaming suporta ng keting probinsya king may sabing layod, kambening mayakit as sariling Women and Child Protection Units, kareng balang 12 metong provincial district hospitals ning Pampanga. Pasibayo mo rin pisyag ing ganapan, ingulaga ning pamisasan metong emo ring miyembro ning mesabing network, dapat ring balang memalet, bang apababa o alako ring kaso ning child abuse ngeni. Ako po'y Paulo Marcelo para king News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.